والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ببركاتري مجلها حاضرتي بي أمها لبوتي أخون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آدم أسباب النزول مي سيريز جي أم فاهو دروه جي غتوغا ألغون مننا بلالن همجهفا ميوا آية كي بقرة سورة جي أم فاهو جي آية بقرة سورة جي أم فاهو جي آية باوا لبوما مدوريوي كون سبب تكتو اغتون ألغون من نفس إنجين فدين بقرة سورة جا الله سبحانه وتعالى دويستا أديها ها آية باوا لواف اغتون ألغون من الله إرادة فلون دويستا أديها هتروانا آية فشيجين دويستا أديها هوانا آية حسابا الله سبحانه وتعالى آية باوا لوان مدوريوي كي وگنتو بلالان كم يكس الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض هم كشورون الله سبحانه وتعالى يشي उडुतका बिमुगावाहा एच्चे मिल्क वेगें वणी अल्लाह सुब्हानहु व तआला शे मिल्क वेगें वणी उडुतका बिमुगावाहा एच्चे व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह अदि तियबामीहुंगे हित्तकुगा वा एच्चे ए फाळु कुरिकमुगा वीनमवेस अदि ए वंहना कुरिकमुगा वीनमवेस एई तियबामीहुन्ना देकोಳ नुवत तियबामीहुन्ना एक्कोಳ हिसाब कुरेवे कमेक्कमुगा वा हुट्टे एगे मानेकी अळगुणु में हितं अरा एच्चिहि बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए हितं अरणी रंगळु तकेति तो नुवत एई नुबा कंकंतो एगे मच्च बिनाकों अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळगुणु में गे मच्चं हिसाब बल्लवान दें मि आयं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावा लेव्वीमा सहाबी वर कंबुडुवे वडागे सहाबी वर बुड कंबुडुवे वडागे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे अरिहा वडागे एकलेगे फाणुगे अरिहुगा इशिन्नवा मि विदाळुवणी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहरुमेंगे मच्च अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहरमन्न कुळदाण वेगिंवा कंतत्त बणी फर्द कुरवाफे जिहाद कुरुमा नमाद कुरुमा ज़कात दिनुमा रोद हिफुमा सदक़ात दिनुमा मिहम वस कियान कमिन्नते एकं कमकी अहरमन्न अहरमेगे नफ्सु एकंतत्तक कियमन तेरिउमा फसेहा एकं कं कुरुं अहरमेगे इख्तियारुगे तेरेगे हिमेने एकं कमे नमवेस अळुगुणु मेंगे हित मि आरा तकेति बैफहरु अळगुण में तिहुरियादो गोति अखुन नबस गेने फदें हितं अराफान वर हें कालेचे मिसालक वर गोस खियाल तकिन आस्तान हितुं अळगुण में अबदुस अमिल नफ्सा वाहक दक्का मिहुन्ननि बै फहारु शहवानी एकी वाहक तबस आस्तान नुवत एवेनी मिवेनी मीहका बेहे गुथुं नुरंगल वाहकें हितं आस्तान अबदुस एव्वस खियाल फिकुरन नतिनुत qasdaka नुदाविस सम एहिं कोम्मे वस नुबा एच्चे अळगुण में हितं अराफान नमवेस एगुत्तंगे हितं अरा हितं एरुमकी ए अळुगुणु मिंगे कंट्रोल दशुगवा कंकमेनु नुवत कंट्रोल कुरवुणु कमुगवी नमवेस अळुगुणु मेन्न वरं उदगुवान अबदुवेस एकंकम फार वेरिवां अबजे हितं अरानी कोंगेच्चक कमादो एहमीमा सहाबीमिस एबे कलुन्नं असुमि कंबुडु वेडागति मिस अबबट्टका एगे सबबुं एबे कलुंगे नुबाकमुगे फत बुरवेदान कमट्टका एबेकलु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे अरिहम मि वडागति एहमीमा मीगे फुरतम कमकं अळगुणु मेन्न मीगे दनी सहाबी हेयो कंतत्तक अवस्वेगन्न मिंवरु अदि नुबा कंतत्तकुं दुरुवे एकंकमु मिन जुमट्टक एबेकलु गदाळा कुरव्वा मसक्के नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बेकलुंगे वाहकतं अडोसउ मफ़हुगा मी हदीस कुरव्वणी तिय बेकलुं तिय विदाळुवे कमा क़ाल अहलु किताबैन मिन क़ब्लिकुम तिय बामीहुंगे कुरिं मीगे कुरिं
foin Allah subhanahu wa ta'ala baawalevi deba mihun buni gotaye boda tiya bekalunge wahaka tatiya wattarwani e kon debaito ei ahlu kitabin defoin Allah subhanahu wa ta'ala baawalevi mas mane ki injila adi tawra emihun Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fulutaka behe goton kiketo buni sami'na wa asayna aharumen aduwa ha fiimwe aharumen nukiyaman teri wejjamwe ehmima nabiya sallallahu alaihi wasallam mes waraka shakwaay nuwata ekan nukureweneka nuwata bahana ikkama efada gotaka ekalege faana ihsas we wadagen ekalege faano sahabinna haduma koddevvi egota yahudinna nasorain bune ulunu bas eya wattarwa kahala kaarim mes durum mes eya wattarwa kahala bahe nubunuma nabiya sallallahu alaihi wasallam den hadis kur ege badaluga tiyabamihum bunashe yaqulu sami'na wa ata'na aharumen aduha fiimwe aharumen kiyama vejjamwe aduha kiyama vejjamwe den ebe kalun tafsir faitoga ilmuri bayan kurawwa gotuga egota aharumen aduha fiimwe kiyama vejjamwe ghufranaka adiba ilahuge faafa fussewum aharumen eba edemwe egotan ebe kalun gina ebe kalunge duumatin takurar korevvikama egotak gos ebe kalun egota kiyawumun warubali ve wadagen hindu den Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalunge amal taka behe gotun mibawa levi amana ar-rasul bima unzila ilayhi rasula ekalege faana bawa lebunu takeccha imambe wadagen fiye amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih ilahu subhanahu wa ta'ala ekalege faanuge veri ilahu subhanahu wa ta'ala ge hazratunge bawale bi takeccha rasula imamejje wal mu'minun adi mu'minun bes etakeccha imamejje kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ege terein komme bayakwes rasulunna adi emmeha mu'minun bes Allah subhanahu wa ta'ala sha adi ilahu subhanahu wa ta'ala ge malaika bekalun nasha adi ilahu subhanahu wa ta'ala ge foittakasha adi ilahu subhanahu wa ta'ala ge rasulunna imamje kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli adi ega tere Allah subhanahu wa ta'ala fonuvi evves rasulak nuwata nabiyege tereng evves bekalaku aharumen farago nukuramwe egota ebamihun bunuwe mane ki rasulunna mu'minun egota evves bekalaku tafatu kurmenneti ekuriha rasulu bekalunna nabi bekalunna iman begen alugonu men muslimun mitbi wa qalu sami'na wa ata'na ekkaleruga sahabin evidalu ibasfuru Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga ebe kalunge wahaka alugonu men emmiha mu'min takunnattaka mi kiya devvani ade ebami hum bunye sami'na wa ata'na aharumen adu hafi muwe aharumen kiyamanteri wejjame ghufranaka rabbana wa ilaykal masir adi iba ilahuge maghfirata iba ilahuge faafa fussewma aharumen edeme adi eburi dium bani iba ilahuge hazratashe egota Allah subhanahu wa ta'ala ade sahabina nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi amal fulutawge macca sana kiyuma fahuga kurin e bawale bi aya ilmuri bayan korawani mansuh korabikam kurin bawale bi ayatu gawagutunnama alugonu menge hitam miyara kantattavves Allah subhanahu wa ta'ala alugonu men e nuba kantattakkamuga waninama alugonu men nadekola hisab korawan ege fahon Allah subhanahu wa ta'ala mi bawala wani la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala evves nafsen e nafsaka huladana kan libigemba taraham beruga evves taklifen Allah subhanahu wa ta'ala e nafsaka nujassawana laha ma kasabat e nafsek kuri heyokame ege daruma hunna ham libeni e nafsaka ituru hen nafsaka ehem mihaka nu libeni
وعليها ما اكتسبت أدي نفسك كلا غوس كمه نبا كمه فافوس نبا كمه نبا كمس لبهوشي هم خدو نفسك شيء إما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا على من جبري إلهي معنيكي إيروغي صحابي هيتوغ تيريغا يميهون هيتان أرى إيشي الله سبحانه وتعالى حساب كرباني كموغا وحي كربيما إبيكالون كوري دعاتان الله سبحانه وتعالى متنوغا ميوارد كرباني إبيكالون vidalo هم إيغ تيرين لافا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا على من جبري إلهي على منا دكولا حساب كرباشي على منا හඳාන් නැතිගෙන් නුබෑකම ෆාෆයක අරාගෙන විජ්ජකම ගවණිනම අව අඛතනා නුවත ගස්තෙන් නැති අලගොණු මෙන්න ෆාෆය කුරවිජ්ජකම ගවණිනම ඉබ ඉලාහ උරෙදිජ්ජකම ගවණිනම අලමෙන්ගේ මච්ච ඒ ෆාෆයගේ ගොතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුලියු වාෂිය එගොත මුමින් තකුම් බුණමුන්ගෙන් දිය දෙන් තෆ්සීර් ilmurin bayan kuravva gotuga egota e alutakum dua kurevima Allah subhanahu wa ta'ala ege jawabuga wahi kurevviye qad fa'al timang ilahu ebami hunge edunu gota ekankan nimmawa devva fima maneki e hisabun Allah subhanahu wa ta'ala algunumege hittaka e aranu ba wahakata nuba fikuruta algunummenna dekolan Allah subhanahu wa ta'ala hisabe nukuravwana hame gota rabbana wala tahmil علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا تمن إلهه تمن من غير إله على من كوريج ميسون مچا emihun ufulan jehunu fada burai alamenge macca nujas sawashiya ege jawabu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravikama ade ilmu ri bayan kurawani qad fa'alt timang ilahu subhanahu wa ta'ala egota ebami hunna ekan nimma wade bafime hame gota rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi hame gota timang menna ಹುಳದಾಣ ವೆಗೆ ನುವಾಕಂಕ ಬೈ ತಫ್ಸೀರ್ ಇಲ್ಮರಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಣಿ ಎಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಹುಳದಾಣಯೆ ನಮವೆಸ್ ಎ ಕಂಕಂ ಕುರುಮಕಿ ವರ 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 ಬುರಕಮೆ ಎಫದ ಬೊಡೆತಿ ಬುರಕಂತತ್ತಕುಂ ರಬ್ಬನಾ ವಲಾ ತುಹಮ್ಮಿಲ್ನಾ ಮಾ ಲಾ ತೋಕತ ಲನಾ ಬಿ ಅಳಮೆನ್ ಕುಳವುಮ ಕುಳದಾಣವೆಗೆ ನುವಾಕಂತತ್ತಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ನುಜಸ್ಸವಾಂದೆ ಮಾಣೇಕಿ ಕುರವಿದಾನೆ ಕಂಕಂ ನಮವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಕಂತತ್ತ ಕುರುಮುಗ ಇತಂ ಇತ ಬ್ಯಾವ್ರ ತಕಲೀಫಕ ಬುರ ಜೆಹೇಫದ ಬುರ ಬೊಡೆತಿ ಕಂಕಮುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ತಕಲೀಫು ನುಜಸ್ಸವಾಂದೆ ಎಫದ ಅಳುಕಂತಕುಂ ತಕಲೀಫು ನುಜಸ್ಸವಾಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ qad fa'al ಎಫದೈನ್ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾದಿ ವಾಫಿಮೆ wa'fu anna adi alamenna afu kurawande waghfir lana warhamna adi iba ilahu subhanahu wa ta'ala fafa fussawande adi alamenna rahmallawande anta maulana adi alamenna wa maulaike maaneki alamenna ehi terive bodigemba alamenna jehe kantattawga emme furihamaya barosaweve ilahege gotuga iba ilahu alamenge maula kamuga vegemwame فانصرنا على القوم الكافرين ادي كافر وي قومge mistakunge macca alamenna madadu devvande ade eaffuga baqara sura nimige midiyei Allah subhanahu wa ta'ala mi ayata bawalawwa alugunumen emmeha muslimun ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummatuge mihun emihunge hitam miara kankan Allah subhanahu wa ta'ala alugunu mege matin hisabe nukurawwane ade Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmai ilah subhanahu wa ta'ala ge maghfira alugunu menna mi egigendani nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi turam miwahaka bayan ko devwa fave ekalege faanu hadis kurwani inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha amakashawrun timang kallege faanuge ummatuge mihun eba mihunge nafsutakun eba mihunge nafsa idakka waakata maniki hitan ara waakata ade ei hisabu nukurevve echekamuga Allah subhanahu wa ta'ala lavwafiye
ehmima hame gota Allah subhanahu wa ta'ala wani rufi'a an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi algonu me mi ummatuge mihun handa netumuge sababun hama ehemme kushek nota gasten neti kurave kankan adi emihunge macca majbur kurwagen kurwa faafata Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge misnoge macca hisabu nukurawwan waravves mai mativeri niyomaten Allah subhanahu wa ta'ala mi devwafam ehmima algonu menna mi ayattakun adami baawale bi sababutaka behe gotun libe faada to iteren furatama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge faafa fussewun ilah subhanahu wa ta'ala ge rahmay vantaka ilah subhanahu wa ta'ala irada kore vinama algonu men hitan ara taketives ei algonu menna dekola qiyamet dohun ilah subhanahu wa ta'ala hisabu kurawwa taketi kamuga levvis names algonu menna faseha ko devum we gotun Allah subhanahu wa ta'ala e sahabin kambude wadage kantan ebe kalunattaka nimmawa devvi hame egota algonu menna migen eba eigen de algonu men mu'minunge motoyaka wanjeni sami'na wa ata'na kan algonu men aduwaha kiyaman vejjamukam enun goten algonu menna kannuwe hame egota islam deenuge mativeri usule mi mativeri ayattako ebainge la taziru waziratun wizra ukhra evves nafse e nafsu kula kantatta fiyawa enun kankan e nafsaku qiyamet don uflakan nujehen em Allahuge adulu antaweri kama Allahuge hukumai vantakan lazim kurani ade ehem mihun kura kantatta enun e kan kula mihun fiyawa ituru ehem bayaku uflaka nujehen ehem bima islam denuge mativeri usulen ei lobeti yahun alugonu men kura komme amal hitam me mih kudake roliyas gembies eveni miweni mihka kandakkam mes nuwata alugonu men nubakame koffinama ege gellun akhiruga libeni ituru devana mihkannu alugonu menge amilla nafsu taka ade alugonu men amilla nafsu takun kura amalto terin mimwaren Allah subhanahu wa ta'ala alugonu men nattaka mi ayatoga maaf ko devwa foni namoes beer fushu amalu alugonu men kura huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala alugonu menna dekola liyuvwane namis e liyuvum gois Allah subhanahu wa ta'ala e bahuri ade ilah subhanahu wa ta'ala ge rahmen alugonu menna faaluwa kanka ege terei Allah subhanahu wa ta'ala malaikatunna mi amuru kurawwani idha hamma abdi bisayyi'atin fala taktubuha alayhi timan ilahuge ala nubakame kuruman hitan arafe kamuga waninama tiyabekanu emihunge fatuga nuliya hushikame eya dekola ena dekolawwa faafayge gotuga nuliu washe faafay gotuga nuliu washe fa in amiluha den ebamihun mane ki timan alugonu minge nabiya sallallahu alaihi ummatuge mihun e amalu koffinama nubakame hitangeri eya igota amalu es koffi faktubuha sayyi'atan emme faafege gotuga liwash mane ki ekan kuri e nubakamaka evvaruge jazaa'in Allah subhanahu wa ta'ala devwan ehmima malaikatun amru korevi emme faafege gotuga mane ki hame kane e kuri kamaka evvaruge faafe guna nukurashe e kuri e kamaka evvaruge faafe liuvash wa idha hamma abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasana timan ilahuge ala rangalu kame kuruma niyeggane e kamuge maccan amalen nukure e kamaku e rangalu kame kuruma niyeggati e heyo kammege gotuga liuvash ehmima nubakame hitan arafa hitan eri kamuko Allah subhanahu wa ta'ala alugunu menna dekolaka nuliuwa lobeti akhun mi Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmen ade namas alugunu men rangalu kame hitan arafi nama ekan nukuri ekkamako ade hitan eri kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala alugunu menna sawabu ebadevva fa in amilaha faktubuha 10 den e heyo kanta hitan ara e kura koffi kamugo waninama e kama e mimbar kurawwa fawa jazaa'ennu dihaguna ituralliuwash ehmima mihunnani dobeti akhun alugunu mennattaka Allah subhanahu wa ta'ala heyo kantattawge dorutan alugunu mettaka huluwala devwa fawa mimba adi emme fahu kamege gotun
نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباني من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا إميهكو كم مريكو بقرة سورة إم فهو دي آية كيوا فينما دي آية فودين معنى كي إمها إريغ نباك أنت تكون سلام ومتكا إنايا فودي دي آية كموغا إبوي آمن الرسول فشيغن لا يكلف الله دي آية كيوا في كموغا ونينما الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرب وني آدي إريغ إمها نباك أنت تكا إمها نيغاني كنت تغن الله سبحانه وتعالى دي آية سوم ركات كرب وانكم إهمما نبي صلى الله عليه وسلم arihun algon men nadifa sunnaten e nidum kurin mide ayakyo algon duai ki algon ki hiyobas adwaha hiyobas qabul kura baykamuga Allah subhanahu wa ta'ala levum hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.